njyewe ndashaka kukugira inama nk'umubyeyi. Jewe nije waje kukubwira ariko bagenzi banje n'ubundi umugambi urakomeje. Hari ukuntu wanyemerera ukava muri gakariti muri rakariti utuyemo ukayivamo burundu, ukayivamo ukayibagirwa irakariti ukagenda ukayivamo. Ati kuko wewe uri emergency case ugomba kuyivamo kuko uri muri ahigishwa hasi no hejuru. Arambwira ati mva ngubwire basi binarimze ni nimero ukoresha genda uzikureho nimba ari no kuri YouTube banzuyireke uveho bagende bakubure. Nubwo njewe ndokora ino mission ariko boyikura muri Kenya ni benshi. Muri Kenya kwica umuntu ni ngo kwica isazi. Aho umuntu bahaye amafaranga ngo nagenda akore mission akavuga ngo no. Ariko byose ndabishinja ndabishinja baba segege. Hey guys, boni boza bien boza malamu nga na za malamu kaka ndenge boza mona ngai na za bien. Journée ya lelo ezaki bien mais malili eza ebele ana Nairobi kaka ndenge ezalaka baklima moko echangeaka air moko tokomi na mokolo ya malili msusu tokomi na air ya bachaleur kaka bongo. Siko boza bien boza malamu nga na za bien na kumisinza mbe kaka ndenga zokomisa ko batela ngai na bara na ngai. Bandugu yangu muko bien basha bien muko bien mali pote muko bien. Mungu anawalinda, mimi ananichunga vizuri au ana Nairobi manake niko bien sana na zaidi. Sipokuwa tu vituko tu sometimes ndo zinanichanganya ila Mungu tu anaendelea kuwa na mimi. Bafana kazi mumeze guta muherere mwese mu migabane y'isi itandukanye. Muraho murakomeye, jewe ndaho ndakomeye ariko buke kubera vituko tu. Klima yatubanye mbi Nairobi konje ebwana njewe rwose binjanye n'ubukonje wapi. Klima konje ni nka tutajya duhuza ariko ni kungangana ya ariko mu bundi buzima busanzwe tumeze neza. Mwege mumeze neza aho muherereye mwese inshuti zanjye bafana banje mwese aho muri murakomeye mungo n'abana mwese mumeze neza. Jewe ndaho gahoro. Rero uyu munsi nta makuru menshi dufite, ngiye kubaha amakuru ari gucicikana gusa ahantu ku bantu bakomeje kunkurikira. Ntacyo umuntu nariye, nta muntu ntunze, ntawe ntunze, ariko ndatangazwa n'ukuntu abantu bakomeje gukurikirana ubuzima bwanjye. Mumbaze ngo uyu munsi emergence bimeze gute, niki kitagenda ya noneho amakuru mwaramenye y'uburyo Alice yatumye barumuna biwe ngo baze ngo kunkubita. Harimo Darlene na murumuna ukurikira Darlene n'inshuti yabo ko ari batatu, abakobwa batatu baraje ngo baje ngo kunkubita ngo ninkureho ikiganiro, ariko ngenje ntangazwa n'abantu. Ubwo ikiganiro cyari kibababye cyangwa amagambo yarabababye, amagambo bari bumvishije aruta amagambo mukuru wabo yavuze amezi 3 agashira kuri channel yiwe bikaruha bigatambuka arara ku ma live nk'umurozi yo kwa Papa Legend ya buri munsi dakatika. Yarigeze umuvandimwe wa marehemu by fire by force kuko ntabwo twigeze tumumenye mu rugo rwanjye. Uwitwa Alice n'abasana we bose nta muntu mu wanjye twari tuzi nka Alice. Noneho no mubongera we nk'umuntu witwa Alice n'umuryango we mu wanjye ntawe twigeze tumenya. Namusiba nuko njewe njewe pananje yitwa ngo ni musaza wiwe ntabwo yigeze amumenya nka mushiki wiwe. Mu kiganiro gishize nigeze gukora narababwiye ngo hano muri Kenya abongera cyangwa abavandimwe ba marehemu njewe narinzi ni Makara, ni mushiki wiwe bava indimwe, ni mushiki wa marehemu bava indimwe, ni mushiki wiwe w'umwase wabo gusa
kata kuweka nyuma y'abo bantu bashiki bewe batatu uwo bavukana mu ndimwe nabo mwase wabo babiri n'amakara. Nyuma y'abo bantu nta bandi bantu ngiye nigeze menya mu Bongera yanyeretse nka bene wabo ntabo. Base wabo ba nyirarume banani ntabo ngiye nigeze menya. Ntabo nigeze menya. Rero noneho nka Alice wakitengera umugabo wanje ntabwo yigeze amumenya n'umunsi n'umwe. Ariko yaraye mu majoro arara ku ma live yigira nyoni nyinshi, yigira umuvandimwe na mushiki we bavindimwe utuye Kitengera aho Alice atuye. Bavindimwe nyirasenga w'abana banje ntabwo yigeze avuga ngo bili kwenda bilirudi. Muramu wanje yaje gushingura mukuru wiwe murumuna Marehemu. Ntiyigeze aja muri social media, ntiyigeze aza ngo basigurire, ntiyigeze aza ati ariko Alice yigize imvuzi ya magambo yose yavuze. Ntabwo mwebwe nk'abarumuna biwe cyangwa nk'abanyina cyangwa nk'abase nk'abase wabo ntabwo mwigeze mubibona ibyo arimo avuga, ibitutse yarimo ntuka, amagambo mabi yarimo avuga ntabwo mwigeze muyabona. Ta nama mwigeze mumubwira taho ye urarengera aha ibi bintu urimo urakora nyamara hari igihe byona gukoraho. Mwaramuhaye go ahead mumuheza imbaraga, komeza mwana wacu wishishikarize, wigira imvuzi, wigira umuvandimwe wa bugufi, ninjye mushiki wa bugufi, ninjye wabongera batumye nerererererere. Muri abo bongera bose bari ko bagutuma tawo muri no nzu yanjye numwe twigeze tumenya. Imyaka 6 ngize muri Kenya abo bantu nibo narinzi nkaba bavandimwe ba Marehemu. Ariko nje kugusubiza gusa ijambo rimwe ririko rirakubabarika kubabisha ukabasa n'uri kubabwishwa n'igisura. Ngo uri kuranteza abantu ngo baje kunkubita, ngo uri kuraza ngo nibakure ikiganiro kuko ibyawe se wabikuyeho. Tiwansebeje ni mu gutangazwa n'abantu bari mu kwizanishwa kuri za commentaire, wari kuri mukurira ku bantu, wari tibari ko bandiraho, tibagize amezi 3 mbagaburira mande n'ubu ndacyari ko mbagaburira. Aya n'amezi 6 barira ku izina rya Furaha, barinya ku izina rya Furaha, bakarara ku izina rya Furaha. Izina rirabagaburira rigatuma baja muri toilette, rigatuma bishura amazu bahenamo bararamo. Hari umunsi Alice atigeze arivuga, hari umunsi Nagitimbaye gatigeze avuga izina ryanje. Tijyamugaburiye, tijyatumye akora shopping ya lete, tijyatumye agura pampers, tijyatumye yonsa amashereka. Hari icyo nigeze mbikoraho. Numvaga kuko nimba ari n'umuntu navuze ngo tuwuconge neza, tuwuconge turekane n'ibintu za leta, tugire gute duhanane gusa umuntu nubwo mwoza muri jana tugashinga agatebe gutya. Samagambo menshi mu ndusha, sukumenya kuvuga mu ndusha, siki mu ndusha cyo tuma muvuga ngo nubwo noba nje nyine no hangana na miliyoni y'abantu kandi nkanayitsinda. Kuko ngiye sinzi gushona umuntu, sinzi no kumubeshera, ngenza nza nkakuzana gutya tukagendera muri tudru. Ubwo ngubwo ejo bundi amaze gutuma abantu ga misiyo yabiraferinze tibagera kubyo bari ko bifuza. Nimba bari baje ngo bice babura misiyo yabo nyine iraferinga, baravuga ngo sitosha. Barikoze baragiye batanze amafaranga. Batanze amafaranga ku muntu kuko baje kuwa 2, kuwa 3 baragenda baje ahantu Nagitimbaye Alice Darlene nabajya barumuna biwe bose igikundi cya Nagitimbaye cyose uko kingana kandi bose baragenda baravuga ngo nabo ngo baba kuri social media ngo tuje kubabwira ngo ubuhamya bw'uyu mukobwa. Igikundi cya Alice barikoze baragiye ngo bagiye gutanga raporo
murabona uyu mukobwa rwose yafunguye yagiye channel yiwe yagize ibitutsi, content yiwe ni ibitutsi, ari mu gutuka abantu. No kuvuga ngo arashindikanye muri population Nyamurenge muri Kenya, arashindikanye mbega mu nzego zose ku buryo n'ikimenyimenyi n'umuryango avukamo bamuciye. Bafashe rwa rupapuro bararubahaye abo bantu, barangije kurubahereza aho ngaho bagiye kurega. Simpatinyaga ni muri CID, ibo barahazi CID yariyo ngo niyihe bagiyemo. Baragiye muri CID baje gutanga ikirego, uyu mukobwa yafunguye channel yiwe yabaye ibitutsi, ari mu gutuka abantu, no kuvuga ngo content yabaye gusa ibitutsi. None ebana abangamiye societe, twebwe turi umuhamya wo kubihamya. Inagitimbayego araje arasobanuye, abambari bo kwa Nagitimbayego nabo baraje barasobanuye, Alice araje arasobanuye, ingabo zo kwa Alice nazo ziraje zirasobanuye. Ni twebwe bahamya uburyo uyu muntu abangamiye societe Nyamurenge, ku buryo nahavuka mu muryango wa Gasegege bamuciye. Bafashe cya gipapuro cyavuye hariya mu Basegege, baracerekanye ati nimushaka nimba mutari kutwemera nimushaka umutranslate mwege mwenyine wabasobanurira abasobanurire ivyanditswe kuri uyu mukobwa. Nibwo mwemera neza kuko yashindikanye n'umuryango wiwe avukamo uruhe uramuca, uramukaraba mbega muri makeya. Aho muri CID hariho aho batanze amafaranga. Inagitimbayego n'ingabo zo kwa Alice batanga amafaranga aho hantu ngo mugende ngo uyu mukobwa kubera ko atunaniye muzamurasi, kuko ave mu Bakongo arimo araharibisha izina ry'Abakongo. Batanga nimero zanje, batanga amazina, buri kimwe cyose baragitanga. Umuntu waho ngaho aho nyine bareze, umwe muri bo araje abavuyemo. Kujya narababwiye ngo urupfu ngese nimba hari ikintu ndatinya, sintinya gupfa, kuko impfu nasimbutse ni nyinshi. Mwamwibaza ngo seme kuki utagira ubwoba? Mumbonye muri Kenya, muzi ibyo naciyemo, muzi ibyo nabayemo, muzi aho naciye, muzi naho ngeze ubu nyine nimba byarageze gute kubwira ngo mube mumbona ndi hano muri Kenya. Niyo mpamvu ngiye datinya gupfa. Uratinya gupfa buri mu kuryama bagasanga wapfuye, boko wajyama bagasanga wakoze impanuka, urabitinyira he? Sintinya gupfa. Baragiye bati rwose ugomba umwe muri bo. Narababwiye ngo ngewe buriya urupfu rwanye ntabwo rwandikiye mu maboko yanyu, kandi nimba ari naho Imana yarugenye, nimba Imana yaragenye ngo ngewe emi nzapfa urupfu rwanje ruvuye mu maboko ya Inagitimbayego, niko Imana izaba yaranditse. Sinagitimbayego nzokondana, sinabalise nzabyemera, kuko iyo ni higari ryanje rizaba ryaranditse ko ngomba guca mu maboko ya Inagitimbayego cyangwa mu maboko y'ingabo zo kwa Alice. Ariko kandi kubera ko atariho urupfu rwanjye ruri, niho havuyemo umwe muri ico gikundi cy'abasiyidi arampamagara. Ni wowe witwa kanaka? Yego. Ati ngende umusiyidi from ahantu runaka, ndashaka ngo tubonane. Bakureze ari abantu benshi cyane, bakureze aha naha, kandi ku birego ibi nibi. Ariko bakureze ni benshi, nkaba ngasubira mu gitabo ngafata ya mazina kabakubwira. Tariko nuko twohurirana noneho nkakumenya, kamenya umuntu wariwe uhagurukiwe n'abantu batagira uko bangana, kandi uhabwa kugira ngo ukigweho ugwiteka wicwe. Wakoze iki? Uri umuntu ki? Kandi ntuntinye kuko turakoresha tracking, twamaze kumenya karere urimo, uri ahantu Kayore Nyamavire, n'inzu wicayemo turimo turayibona. So
nimbuza kuri ofisi nimba wewe ubona ngo waduhamagarira kubera ko utatwizeye hari wenda utumva ko n'umutekano wawe utatwizeye ubikore, ariko njye ndashaka ngo tubonane tuvugane mawili matatu. Ndavuga ati sa ntari ko ntacyo nikenga, urupfu ndarutinya uko nosoka ngiye wahawe misiyo akikubaha ngaha tiyo kurasa. Kamuhamagara, ndamuhamagara. Byari ku cyumweru, misiyo yahawe kuwa gatatu wa last week, kuwa kabiri aribwo baraye bavuye hano mu wanje, kuwa gatatu baragenda baje aho ngaho muri CID. Ku cyumweru njyewe aribwo rero nibwo nari mbohose mpamagara wa muntu ati ngwino duhurirane aha naha. Araza, turicara, anyereka kadi yiwe. Urabona kadi yanjye? Ndayibona, ni umu-CID. Arambwira ngo nimba nabyo utabyemera, afashe telefone anyeretse amafoto yambaye teni ya gisirikare nyine ya polisi, ibikine bikarakomeje aranyereka. Nyuma azamura gutya, inani yari yambaye waga t-shirt n'ikoti, azamuye gutya ikoti giwe yari afite na pista hangaha. Namubwira ati ibyo byose nta n'impamvu yo kubinyereka, ngiye gusa ngikimara kubona kadi yawe nta n'impamvu yo gushidikanya kuko utari umu-CID nabimenye. Taho mbwira ni ikihe kibazo ufitanye n'abakushinja. Ndetse bandi azanye izina rya Inagitimba Yego, azanye rya Alice, azanye irya Darlene. Arambwira ngo rero abandi bari inyuma y'aba ngaba. Barandega se kukiye kibazo? Ati wafunguye YouTube yo gutukiraho abantu ku buryo ubangamiye ubwoko bwanyu bw'abakongo, ku buryo wabubangamiye mu rwego rumwe rudashobora kumvikana, mu buryo barusha bagafata n'abasegege umuryango wanyu uvukiramo. umu-CID yarusha amenya n'izina ngo ry'abasegege nuko atari ko arivuga ibo neza. Iwanya aho uvuka baraguciye kubera ukuntu unaniranye. Uri umuntu ki, ukora iki ku buryo uba ikinaniko? Mpambona uri umwana mutoya, mpambona ibyo bakuvugaho biruta imyaka, biruta n'ubunini, biruta ipaseri, ku buryo bagushetera n'ifaranga ngo bakurase. Ndamubwira tabo bafashe amafaranga barabahereza ngo mundase. Ndamubwira ati rero njyewe ntabwo tinya gupfa, ariko ganuja gupfa azabanza kisigura. Ese bagiye kubaha raporo, kuki batavuza inkuru yatangire bakayitangirira hagati? Kuki mutababajije tese iwo gusa zamazuka gusa from nowhere gusa kicara kuri YouTube bagatangira gutuka gusa abantu? Ta mwege mutamucokoje mutageza gute gusaka amapfa gusa gufata agatuka? Aturumva ko bari kwavuga ibintu byinshi birenze, nta kuntu twari kubasha. Niyo mpamvu njyewe nihaye gusa umwanya wo kuvuga, kandi waranambwira ngo naje mu buryo bumwe ndashaka ko n'undi muntu abimenya, kubera amagambo numvishije nahise numva kuko harimo akantu nyine katameze neza. Niyo mpamvu naje ngo wewe wenyine ubashe kunyibwirira, menye ukuri ngo kuri hehe. Ndamubwira ati rero aba bantu icyo dupfa sinkizi. Habayeho ikibazo cy'umugabo wanjye, ndamubwira ABCD yose uko amakuru yagenze, mubwira n'ibyakurikiyeho hagati ya Inagitimba Yego nanje, mubwire ibyakurikiyeho hagati yanje na Alice. Ndamubwira amakuru yose ngiye ntabanje kuberereka. Ndamubwira ngo gutuka umuntu ngo komanyoko ntibiruta gutuka umuntu ngo wiciye umuntu, wishe umuntu. Gutuka umuntu ngo komanyoko ntibiruta kumubwira ngo uri intumbu, uri mayitinuka, uri umurambo, uri umuhwere, ntibiyiruta. Ibyo byose bagiye babivuga, njye naje gusubiza ngo komanyoko. Mbona ko ibintu byabaye too much, byabaye byararenze. Numvaga ko nta kindi kintu, kandi n'ibyarimo bimvugisha ni pressure y'uburakari nari mbafitiye. Ariko izina komanyoko ntiriraruta umuntu kumwagiriza ngo ufite iyi ndwara, uri umugwayi wa sida, uri umwicanyi, uri intumbi, uranuka, etc. Ibyo byose babivuga barabigusobanuriye. Hari nababazi se
bamaze kukubwira amagambo yose bakubwiye ko bagizemo uruhari rwo kuvuga ngo bantuke nabo ibyo bitutsi ese barakubwiye ati yadututse gutya ariko natwe twamututse gutya cyangwa gusa baje barakubwira ngo aricaye kuri kamera dutuka komanyoko umusiyedi mutekereza amagambo yose uko yakabaye yose njye sinahakanye ngo sinamatutse ariko naramubwiye ati mbere yo kumutuka nje najeje gusubiza ibitutsi bari barantutse n'ubu bakinantuka ntabwo byarangiye n'ubu barantuka biriya inagitimba yego ngo singusubiza ari mu gufata kantuka buri munsi kuri status yiziwe ari mu gufata kantuka kuri TikTok nta munsi aricara nejo bundi ibaze ko ariko agakora ikiganiro ngo kubera iki ngo banyicaza ngo ku machanel y'abantu akajya tuka abantu banyiri macane kaha zifite uburenganzira ninka abandi bantu babaza televiziyo aba remote aba telecommandinga kumva uko yabatwara uko yumva ashaka arabwira ati rero njyewe ndashaka ngo mureke kuzaza mwicaza Furaha kuri kamera zanyu rira pepo sino kwicara amapepo yamaze kwicara ngo yaretse kuntuka ese mbaze ubu nyine gurumva ko ibintu byahinduye isura ntibikiri bya bindi kandi kuvuga ngo nimba muvuze ngo dushetane twese mubivuge vizuri twese duhangane nimba hari uguhangana kuba narabaretse kubajana muri prison ngo mugende mu mpeze ubuhamya aho niyiciye umugabo suko nari nibagiye ko amategeko abahana ahari suko nari nibagiye ko inkiko zibihana zihari ariko mwega murimo muraza mukanyinjira mu nzu mukantera n'abana banje mwarangiza mugasubira mukanjana kuri CID ngo mugiye gutanga amafaranga ngo bandase tubikore twese habeho guhangana muri ubwo buryo ko nabihoreye nkavuga ati okay ubwo ari uko babonye bafite cyane nkagira channel yanjye duhanane azaza teremuka muzamukana amanukana kuzageza umwe avuze ngo ayanje ndayamanitse ndarusha ariko ntuzavuga ngo urayamanitse n'umaruje kubwebweta ahandi hantu nuvuga ngo ntutukana kuri YouTube uje kuri TikTok kuja gutukana nutatukana kuri TikTok ngo ugiye gutukana kuri status rero ngiye ubu nyine nje kwishinganisha mu banyamurenge apana mu basegege kuko ibi byose bihabiba ni turufu ryo kuva mu basegege urumva ugwitwazo n'imbaraga zose baba bakoresha nukubera ngo igipapuro kiva ngo mu basegege urumva ko yaratunanira kugeza naho umuryango wabo ubwiwe waramurushe ubwira gute uramukaraba narababwiye ngo mwabasegege mwe feza attention n'ubuzima bw'urugo rwanjye feza attention n'ubuzima bw'abana banje kuko papa wabo yarapfuye ninjye papa ninjye mama ese ko muhamukora biriya abana nimbavama muzabarera mwege mwabasegege mwe muzabarera nibyo mpambaza hanone kwicyo kinyagwa cy'igipapuro mwatwaye hariya aricyo gakibera inzira abantu bose bo kuririraho kagira icyomba kagira uko nsiga abana banje abasegegaho muri mwese muzabibazwe tafu mumpahira nta minervare y'abana banje mwishura nta school fees nta nzu mwishura nta anyway munzu yanje tubaziho nkabishwa ngo bavuge ngo bafite banyirarume nanjye nk'umukobwa wanyu ntacyo mbaziho narababwiye ngo ikintu ntababonanye mu gihe cya marehemu muri byabihe igihe ntababonye ntacyo mfite kuzabashakaho nta nicyo mbashakaho abana banje ubuzima burakomeje abana banje ubuzima bwabo burakomeje ishuri bazaryiga kandi mutagione na macho
bazarirangiza. Inzu nta n'umunsi n'umwe bazafata ngo bankingira ingufuri. Akuna kitu kama ico. Ngifite umutwe nkagira amaguru nkagira amaboko. Akuna kitu kama ico. Muzaba abanyabirindira, muzarindira, muzakutwa. Nimba mutegereje ngo emazoza gukomanga ku mazu yanyu ngo byagenze gutya, mutangoje sana. Byarabariye birabaseregeta, mu buzima bwe burakomeje, nta ese ko tahi ahubwo kuvuga ngo acakara ariko arakomeza guhinduka. Why ubu nyine hanone ndimo ndabwira bande kindabwira abanyamurenge bose aho muherereye. Imfura zose ntabwo zapfuye. Mu Banyamurenge turacyafite imfura, turacyafite imfura kazi, turacyafite abantu bakicumva bakanatekereza, bakora analyse y'ibihabiba bakavuga ngo ibi bintu birimo biragenda gutya, ibi bintu uko biha bigenda siko. Yaramaze arambwira ati madame, ati ngiye birantangaje. Uri umupfakazi ugasubira ukabuha urera abana bane. Muri abo bana bane uha urera bakaba bashaka kuba gutesha. Muri abo bana bane bakaba bashaka kuba gutesha. Umusayida arambwira ati biratangaje kumva ko waba uri umupfakazi bagashaka kugutesha abana bane. Ati biratangaje cyane. Ati madame nge ntabwo nkubabariye kubera wewe, ahubwo ngize impuhwe aho umuntu bamuha amafaranga atagira uko angana akavuga ngo ntitse ku mafaranga, nje gusa ndareberera abana bawe bane bato ufite. Kuki bene wanyu mumva ko bashaka kugukura mu buzima bw'abana bawe? Arambwira ngo kubwizo mpamvu njewe ndashaka kukugira inama kumuvyeyi. Jewe nije waje kukubwira, ariko bagenzi banje n'ubundi umugambo urakomeje. Hari ukuntu wanyemerera ukava muri gakariti, muri rakariti utuyemo, ukayivamo burundu, ukayibagirwa irakariti ukagenda ukayivamo. Ati kuko wewe uri emergency case ugomba kuyivamo, kuko uri muri ahigishwa hasi no hejuru. Arambwira ati mva ngubwire basi binarimze ni nimero ukoresha, genda uzikureho nimba ari no kuri YouTube banzuyireke uveho bagende bakubure. Nubwo njewe ntokora ino mission, ariko boyikura muri Kenya ni benshi. Muri Kenya kwica umuntu ni ngo kwica isazi, aho umuntu bahaye amafaranga ngo nagenda akore mission akavuga ngo no. Ariko ibyo byose ndabishinja baba segege. Karamuka mvuye mu bana banje ndiko ndimo kubabwira, sizoga ya mama na papa cyangwa n'abavandimwe banje. Timukarebe Nyamwiza ngo murebe Alice. Ibi byose birimo birava mu basegege bo muri Kenya. Ndashaka kubaza aba basegege nikiyemeye babangamiyeho, nikiyemeye yababogamiyeho, mwumvaho mukomeza gusheta amafaranga yanyu ngo nibanyice. Banyice se kubera ko niki cyanyu nabatwaye? Hari ifundi mukuza gusaba mu ngo zanyu? Muvuga tugwaswe mugore ebana, stress ya buri munsi twege turayirambiwe. Ejo bundi mureke mbabwire twarishye ahantu umunsi wa nyuma twicarana n'abacyamani, Gategeko yaravuze icokoze ati yari wenyine, bose barikirizanye iryo jambo. Aravuga ngo mureke mbabwire, nyamara nubwo tubabwiye rino jambo, iwe ntiyavuze ngo ahurutse. Muzi ko muri mwebwe hari umuntu babashetera ifaranga kabiri kangahe turi mu kubitesha nk'abacyamani tukarara hasi no hejuru kugira ngo uwo muntu ataraswa? Murabizi neza, mwareke aho ngaho bana bacu. Hari umuntu buri munsi abasayidi bari mukuza bakatubwira ngo uyu muntu muramuzi, uyu muntu dufite ifaranga baduhaye ngo tumwice. Gategeko yahurutsa n'abacyamani bari kumwe, ariko ejo bundi ku cyumweru nibwo namenye ngo uwo muntu waho higwa ninde. Inzu ya AIME ibabangamiye hiki? Murashaka kunkura mu bana banje? Muzabarera mwebwe? Muzabarera bana banje? Iyo duhanye amahoro, duhanana amahoro, kuko nanje ubwanje nshaka kuvuga ngo nanje mbicishe. Yarambwiye ngo hari n'igihe twebwe abasayidi baze tutobikora, ariko bazakugurira kubacokora batanga amafaranga bagukubita n'icuma.
ati nicyo kintu mpangirira ubwoba kuvuga ngo usiga utwo twana twawe. Rero iki kintu Abanyamurenge bose aho bari mu gihagurukire nta deni mfitanye n'abongera. Bari abakobwa baravuze ngo baje batumwe n'umuryango wabo, nta deni mfitanye nabo, ndimo ndabarerera abana babo, nta enkare nta emfura yabo nzi mu nzu nk'abana babongera. Mbarera nka AIME nka nyina wababyaye, nta giceri cy'abasegege nzi. Abana banje bariho nka mama wabo habo barera. Nzabahagurukira hasi na nijoro n'amanywa, nzarya amabyi kugira ngo abana banje babeho. Nzakora iyo bwakabaga n'ibitoshoboka no bikora kugira ngo abana banje batazigera babacisha mu ijisho. Rero muhaguruke mu justice ikore mu mbariza abantu ngo niki mushaka kuri AIME, niki mumushakaho. Nibiye navuze batamvuzeho, niki navuze Nyamwiza atavuze, niki navuze Alice atavuze. Alice yaraye ku majoro kwa Papa Legend, ibiganiro byose yakoze narabidownloadinze. Ama live yose yakore kwa Papa Legend yose ndafite muri telefone yanje. Ibiganiro Nyamwiza byose yagiye yakora byose ndabifite muri telefone yanje. Baze tuzashinga gatebe tugenda twese mu rukiko bavuge ngo dore izo wadukozeho nibi ni wowe wadutangiye. Twaje kugusubiza tukubwira ibyo twumva dushaka ari ukubera wadutangiye. Bazabikore gutyo. Bareka kuvuga ngo baje gutanga amafaranga ngo baje kunkura mu bana banje. Kuko abana banje baracyakeneye kuregwa, baracyakeneye kwitabwaho. Ise nimba yarapfuye kubera karengane ka bene wabo. Kubera kuko nta muntu numwe yagize numwe. Bariko bavuga ari amagambo yose bakavugira hariya kwirimbi. Yose gusa yo kunshinja mu bantu. Y'ibinyoma. Urukundo bagaragarije umwana wabo n'uruwe. Umugabo wanje yazize 6,000 nibyo yabuze kugira ngo bimucungure aho yarari. 6,000 niho byageze kumwisho neza, kumwisho wa nyuma. Baravuze ngo genda ushake basi 6,000. Babona ko kayiwe itameze neza. Mpamagara president. Ibiganiro twakoranye byose ndabifite. Nanagiye naje kuzumvisha byose ibiganiro byose twakoranye. Naragiye ndabyumvisha uramusiyidi ndamubwira ngo tegera. Ibiganiro twagiranye na famille y'uwo mugabo waje abo babigira ngo ni famille. Arambwira ngo 6,000 ngo si kibazo ngo ariko ngo nuko twogenda tukicana n'umuryango w'abasegege. Ngo tukabona kubitanga. Bananiwe gutanga 6,000. Aba basegege bananiwe kubitanga. Ayo makuru yose bananiwe kuyavuga uko byagenze, inkuru yose uko yagenze. Baje kunshinja urupfu. Ngo nije wish. Muzabibazwa. Icyo ngiye mbabwiye ni ukuba yihanangiriza stop n'ubuzima bwanjye. Stop n'ubuzima bwanjye nanjye nabahaye amahoro. Nabahaye amahoro duhana na mahoro. Mufite abana bakeneye ko mubarera nanjye abana banje bakeneye ko mbabamo. Ntibazabura papa wabo ngo bubure na mama wabo. Biri Alice byose ariko agenda avuga. Mureke mwumvishe audio. Yamarehemu kugira umunsi yarangije ku cyumweru. Kuwa gatanu hari record yari yohereje isi. Yansabye telefone arambwira ngo mbabarira. Umpeze telefone ndashaka kuvugisha papa. Iyi record izamugereho. Mwaba mwaramubaniye beza nimba mwari mwiza, nimba mwari beza kuriwe. Aya magambo ni gute yari kuyavuga. Kubera ko atavuze ngo papa AIME ni gutya na gutya. Mutegera aya magambo uko byagenze. Muzamuganira n'abarundi ba hano ndakure muzamuganira n'abarundi ba hano ndakure barahemutse cyane. Imana yonyine izabagirira neza. AIME wonyine niwe ukora imitwaro wanje, nta wundi muntu. None ngo mumusengere
utazi ibyo yakora nta wundi wamufasha nta wundi ariko hari ubundi wamufasha ku mugore wacu nimba mwaramubanye mwiza, nimba mwaramubereye ababyeyi beza, nimba mwaramubereye abavandimwe beza, urara ku majoro ukarara ku ma live, yabajije muze aramubwira ngo ese muze uzuvugana n'abarundi ba hano, ngira ngo mwategereye, mwaragiye muravuga ngo ntabwo nigeze menya ko agwaye mu bitaro. Iriya minsi yose nageze hariya mu bitaro, iriya minsi yose namugwajije, hari umwongera n'umwe wahageze? Makara yahageze rimwe umunsi bagenda ajanye wa pasiteri ngo baje kumwiregesha, niwo munsi yahageze. Yasubiye kuhagera, Imana ishimwe ko atahansanze ndi jenyine, yahansanze ndi kumwe n'abandi bantu babiri twajanye. Bagiye gusa kuvuga ngo reka tugende turebe ukuntu ameze. Arahadusanga, nimba yaravuye gucuruza, asa n'umuntu waruje kurebe se wa muntu twasize mu bitaro yoba yarapfuye tukabura umuntu umutubikira, byoba byaragenze gute? Kuko umuntu uje kuviziti harabajemo gose nta mbuto nta mata, kwa kundi nyine umuntu azavuga atagiye gusura umugwayi, yaje avuye gucuruza ni nka yaraciye muri ijya heri, aravuga ngo ubwo ngeze muri ibi bice reka ndebe ko wa muntu yoba kiba nk'umwuka. Yaraje aratungugwa, marehemu yapfuye ariko yakize yabaye muzima. Yapfuye ku cyumweru kwa gatatu turi busohoka ibitaro. Abwira abo bantu hanze, arababwira ngo biratangaje, ngo sinarinzi kuko ngo musirimu ngo mwamubona ngo yakize yabaye muzima, ngo yabaye muzima, ngo kuko jewe suko naje mziteguye. Yaraje aje gufata andi makuru, asanga biri kontre nuko we yabitekerezaga. Aheruka ubwo uko yakaje uwo munsi aragenda araheba. Ibyo byose mwari muri hehe? Mwari muri hari ubundi, hari andi maso yiwe yongeye kumubona? Hari ubwo mwebwe mubongera? Hari umuntu numwe wera wirabura wigeze kandi ahataravuye 6,000? Niyo hazava amafaranga yo kurera abana ba marehemu? Niyo hazava abana ngo mubarera abana bane? Muzabarera hata aharabuze 6,000 ngo bicungure papa wabo? Ese ko yageze muri prison, ko nta muntu numwe wigeze aja muri prison ngo aje kumusura? Ibyo byose njewe etape yose ndacyayigarukaho episode zingahe, ndacyazigeraho. Nta makuru njewe nigeze mbabwira yifungwa ry'umugabo, uburyo yarangijemo, uburyo byagenze byose, inkuru ndacyazizana. Ndaje gusa kubaza ngo ese hataravuye gusa makuru yo kuvuga ngo 6,000 biboneke, ariko ko murabona amafaranga yo kuvuga ngo mushete umugore na wafe bamurasisha. Musaza wa Alice, nimba ari musaza wa Alice, nimba ari se wabo uri muri Australia wa Kagara, ugize kuba Kagara womaza abantu, ubonye sitosha, kuraja gukura umugore uri mu bana biwe, kuraja kumukuramo. Kuko uwo musegera ambwiye ngo madam, ngo hatayizi pesa, ngo usifikire zinatoka hapa Kenya. Ujue kama kesi yako iko ngazi ya juu, ujue kama kesi yako ni ngumu sana, kwa jua hata pesa zinatoka Australia. Tena vuze ngo zinatoka majungo hapa, yahisa anavuga n'igihugu zavuyemo. Amafaranga yo kuvuga ngo ufata amafaranga aje gutabara imfubyi n'abapfakazi ruguru, kura yashetamo ngo baraseme. Niba mara kunda sase uzashikuntu katakatira hari ungewe, uzampindura imboga, uzampindura ubugari, naho wampindura uzanjye undangize. Kuko gutugara kurya abantu ce n'est pas la première fois, sibwo bwa mbere sinabwo bwa nyuma.
hako ntibibahebera inani imboga ziteka murazirya zikarangira. Rero ubu nyine abantu bose mumpagurukire mumenye kuko pampigwa bene bya bindi biri ku rwego rwo hejuru. Bya bindi nyamara twigiraga ngo nibyo kuri tubi ni bya social media ngo ni ibintu bira. Ibintu ntabwo bikiri yandi y'amazi gusa sanzwe, ntabwo bikiri bya bintu biri aha ngaha hasi. Ni ibintu bigeze kuraho abantu bafata amafaranga bakaja kuyatanga ngo bice umuntu. Nge no gutuka no guhanyoko nkuko nawe umumpa, ariko sinogera ku rwego rwo kuvuga ngo mfata amafaranga ngo bakwice. Kuko nimba ari umuntu mba nkufite twosubizanya tukageza ku rwego twumva dushakamo. Naravuze ngo nta n'impamvu yo gufungishanya, turekane ariko duhanane. Murabonye ngo sitosha ngo murimo murafata amafaranga ngo nibaje kurasa Furaha. Rero ibintu ntabwo byoroshe. Nimubona mvuye muri buno butaka, mvuye muri nosi, mvuye mu bana baje, n'abantu aba batatu: Nyamwiza, ni Alice, n'abasegege. Kuko iturufu yabaye gusa ngo ikaratasi, no kuvuga ngo niyo babagenderaho yabaye ikinani. Ikaratasi niyo Nyamwiza na Alice batwaye. Yikimenyetso kigaragaramo na za Casablanca, no kuvuga ngo murebe kuko umuntu yashindikanye. Uru rupapuro twarutangarije abantu bose kumenya ko uyu muntu yashindikanye. Rero nta mpamvu yo gutunga umuntu unaniranye ubangamiye societe. Nuko mwamudukuriraho nta nuzababaza. Nuko ariko ambwira ura mugabo. Hakuna hata mwenye atatufuatilia. Umugabo ariko ari akambwira karira akabari urira akambwira ngo mbona naona bado wewe ni mtoto mdogo sana. None nibyo ndimo ndabaza, niki mushaka mu bana banje? Kuko gufa ahubwo tuzapfa, ariko urupfu muzireka Imana yenyine izarutange. Ko muraje kunkura mu bana banje murabashoboye? Ingo zanyu mubaye mutazishoboye ngo gwaje nibwo muzashobora. Ndashaka justice, ndashaka ubutabera mu Banyamurenge, ubutabera mu Banyagwanda, ubutabera mu Barundi, ubutabera mu bantu bose. Ubutabera nibinarimba nzagenda mbivuga ahantu hose, no mu Banyakenya no mu nkiko zose ndagenda mbihagurukire ahantu hose. Nzaje gupfa bazi ngo urupfu rwanje rurimo rurava hehe. Murakoze cyane.